Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. सुबह में भी बोलता है जाओ जाओ तो असम का जमीन है बोलता है वो लोग Kipat nong sesnong jok senong mai khuli kila keno bagi polit ke jala Asam kimsam lale wat haba ki donlang ha kapor bagi runar na ke jala Asam kila pendam ya ke jing tho ha ki artali ki tablet bla tho bnia ya ke jing pentrai ke skim MNERGA dak sarkar Meghalaya senong mai khuli Riboy district kani ke jing jia kalam ru shidu uput balami ke jing kan ha ke senong kaput ke Meghalaya bat Asam ha tan mai khuli tang shuo jingtip yakani ke jingjia kinang yalam ke thot ke FGGP North Khasils District lembat ke All Right Marwet People Federation kila hiar shakhnang maikuli bat sanran bat ajing kershan langi ki pajba kat badang mi ke thmak tien bat ke jingya pen ibor hapding ki pajba kersnang maikuli bat ki pajba nang jala Asam Why do we have to identify ourselves? We are the homeland is right here. We are here, I know. We don't want to do anything. That the thing is not okay. We just go and come for inspection. What is happening? अरे मेघालय असम আপনি কি কব লাগে আমার নিজের জায়গা আইছে আপনি খবর না লাগে আমার এতে আমি নিজের জায়গা I am IC feel आप व्हाटएवर नहीं बोल सकते ठीक है रीजन आईसी ओके यू मस्ट रेस्पेक्ट हिज नो यू मस्ट रेस्पेक्ट हिज बेड your brother only. Okay. Your brother, your sister. So we have to okay. You people, you cannot to bring peaceful. Then what is it? स्कूल तो ये लोग भी साथ आए लेकिन ये लोग आगे आ We जाता है don't want to do anything. We We just come and watch what is happened there. That's all. I know we just came as a kind of inspection It's supposed but your yesterday SP one or incident DSP happened or DC or today whatever. one incident happened So we are not a criminal to just come and bring here like fighting and all, no? आप गवर्नमेंट ऑफिसर से हायर आए हैं कौन है ये तो बता सकते हैं ना जब तक सोल्यूशन नहीं निकलता सर ने जैसे बोला वो सोल्यूशन निकालते हैं एग्जैक्टली जब तक सोल्यूशन नहीं निकलता कन्फंट्रेशन होने से तो प्रॉब्लम होगा कन्फंट्रेशन होगा तो प्रॉब्लम होगा जो बर्तन रहेगा तो टकराएगा उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है नो एंट्री हम लोग यहाँ पे रहने वाला तो आप लोग इन लोग का हम लोग तो आज में आएंगे रात में लगेंगे रात में जो आपको जो स्टोरी मिलेगा यहाँ से आपको जो स्टोरी मिलेगा यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज राइट व्हाट इज हम कहने का मतलब है कि हम लोग का तरफ से राहुल तो करते कुछ भी मतलब एग्जैक्टली दैट विल बी वेरी हम्बल ऑफ यू दैट इज व्हाट टिल द टाइम अ रिक्वेस्ट इज प्लीज मेक श्योर नो एंट्री नो एग्जिट Ini kung sa FKSP long iwan ban inspection ban pek kai ga balaja namar ba ting long bala nang sinya kan sa social media ro ting yalam baka ke ban tip ita jing sisial ni na kalian jomi hadin ban lawai ban meeting mata sini dan ka isi jong kana hasil desain ke hadin ban latip ita ni jingja ko dam kan jingja sini ni lawan ni dalade na kalian jomi kita khat bar khat ki ba khmat ni rayuan na ini ting isya kata jingja ka ba ladap jah ni dan akni akan jadi kasing hi ka ba kampusan kalong ba ni kwa ba kajing samsung long bro art di state labot nang ba kate Asam kate ma ni kate Ibril kila banwan manggasni kada kadan kata dunia kaja long ba kamdon kata jini dengan song nang ba kapag san kate ka ba kajing ya sup jong ki Ibril but apa ini dikatakan dispute kaba nakaliang jong ki government of Assam itu Assam meni report banyak inti ki ong ba karon kani kalam dispute
Kalan dispute ni yang ba, kami kalan dispute. Ni milik yang ni tang benci inspection. Kena kalian jom perlok jom ni garo, mau cekan tu dari lam mana, yang ba kami kalan dispute. Kadai kaya linti kalau senahi nak kalian jom kena ka Maikuli, kadai serok NRJS. Kena kalian jom ni, lah pensisa ni berkadai ke jaka jom ni ke. Belai ni meeting ni tu bang lek support ke jaka jom tu. Ni dan jom. Kadai kata-kata ulang bana kalian jadi kung kasay ni one inspection hadin bang one inspection habay day kani ka jaka nya nga sumon ang kadai government ka bahap sa na kalian jong state government na po me kaniya na kalong na kalian jong state government of Assam panura ay kajing sungsungay bro artli bijat mandriw na kadai na kalian jong ki Assamese la kadai na po kasi garo jong ni na po me kaniya kawai kadai ka kajing kwa jumi kung kasay hiubar kawai kadai ka sungsungay bat kumbong ang mani long bangi imenta hapo kadi India la ban ong bangi day seven sister hapo non isti la bangi lek sa kiwai state ni sa king ben habang lek sa mainland India nga nga sobon ong mani ya kibru na po Assam ro ngal ong iti bapek ni day ki seven sister we are brother sister kamdei ban minya mai bangin niya bangin so bangin ran ndai ka bakam kusan hi kum ki kanjab kum ki parado prasnam bat ka ju ko por kum ki jat bendriu hi kadai ka songsuk songsan ka bakam kampung san ke pangipek ha bai dei ka jaka puta nga so bon am kadai ka kini ki artli ki step la kadai ka step Assam la kadai ka step Meghalaya kidai maki ban hap ban pindek kini ki jaka gi puta namar baham bagi pai na kawai kapor sa kawai kapor ni kana ka jingya ka ja po kapod ka nakaliang jong sakar Meghalaya kamla aban pindek nakaliang jong ka sakar Assam ka pha iki jat bandil joki ban klun siapa ka jelas Meghalaya kata ka silong man kapor na kawai kapor sa kawai kapor ting ka kasarkar Assam kasim kabu bang bakadon ka jingya pindek Ada napo pat kapha ada kiwai pat gizat meriu. La abonong bakini ki jat meriu ki basang kemesyong basa ang kinde ki jat meriu Assamese. La bande ki Bengali, la bande ki Muslim, la bande ki wei pat ki thai. Bande habeng ipek haboro silter kini ki jaka ki baya kaja ki babun hi ki bangi ki jat meriu joni napo jat meriu garo bet napo jat meriu khasi joni napo jelam me khalia ni tungku ndai bat ki jat bendreu Assamese lane ki Karbi ndai bat ki ni ki Kachari dengia tungku bet man kapor bat ki Bengali bat ki Muslim man kapor dengan ong ya ko government bakini ki boro arti ki government hi kinhap ban risul no ya kene ko problem ka bami na kawai kapor sadu kawai kapor mana cinga ya de cingin ingin jaga aro acik aro khasi ba apsane wanba je kataba je ba lakra ngaba cinga kusi re banya bor mana ha nimsa sini presiden ko bor na sini ko ha sini presiden ba ini ham dungo ba ichi re ba biya maksa na song ichi inspection kana re banya de ya somoy ha ontisa na song ko khima khamak nemo khima kabu angni acik name namjamo khima kabu neba agade pure khasi sa angni ma upa ba khasi angni khaupa ba khasi neba acik ala mala mana Cini presiden au ino agane ara cinya ino mani menreba mani ni mana inspection ka nama cini yang de jaga de cini asa cini aje kita ba cinya ade bonion nong barang ni ba ci ba angni au ha ni munsa mai irang Assam ni mandeng mana golmal kanya cinya inspection kana iba ni munsa cini presiden au agane mama baksa ba golpunya mani kemana agane bea daude first foremost wa santina mo Nina Juna, mana singa pemande orang pemande, absen ramah rianga, absen orang jaga rianga ibaya, ni mensa daling mensa dau ni, je kita ba, ya gulmar kan anang jaharo, kali antang mande pun nami ni bo, aro cini presiden dau akan ya, singa ba cini NGO ni, citi ongen government una, wa solution ko ya jeba lapra ngai no jeba gondogol nga sia dau presiden agana chithi si ongen government si ya solve kana ya problem lang
hak banengkong ya kan ka sambut dumi hak ka dinton biti yung ki Assam Police la pendam Kano je? hana ong ki Assam Police nga mar bang wan kli ya Assam Police patay hana ong khandai baje met ha kam met si sejat te nga kli jing kli ki Assam Police ma ong balai ada film tip kum ta khandai baje kata mat PUE dan pitip ya kata ba pendam le kum balai pisha ya kata kata ba sha pi abdu ti hane kenang ban pelong jajai mende ban pelong hui hura ditang ba ya kata ka jing hui hura la na pi la ai la pi ban pendam ya kana ka sambut te takada nga pendam ya ki Assam Police ba ha ka jintan di ki la ala akan kam kata kamu la ala akan kam ba bamde ngade we gol sama ba nga long ba nong hikai bala sampai mentala nong reus nem kane di yung junga senen te kata ko ban kan te ka kaling ke jinglong long free hura te menin sible bara sini krem wan ni hasene tangba ku mentapor kunjong ala awan ni ba ayo iya kana ke jing pendam ya ka sambut jungi te kunjong apa la ong yang ba nong papa na ong ke sambut jungi la pendam manu te takadang la awan ke te ikut kiti wa haung ni hiu Ane? fok mata singi kok dia nakata bala pendam hatu khasni sajan yang te atau yang mata singi te nakata te hadin ba siaban tho ya kan ka sen tho yang ya kan sembut ni hadin bala ta rong hadin mata rong setelah adon biang gawe ka sembut jong ka mandreka ya kata ru ban airong biang tingi la lek sakmat ban airong biang ya kata te hata por hi nong Assam ki attack e biru jeni Kano ba je kata aja? long suba je Menem step. tang kata nakata ka daw long kelas Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki way ni pishat roti shat kiek bat ki way na ka benta ka koi ka khya jongi pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jingshan ya naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril ling ba ka section lai phoi iwe kam de ka ba ba phinyo ek license pila ban apply ko online link ba ko website fascus.fssai.gov.in da ka ba pi hap an upload ru yaki kot kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong phi pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ka district medical and health officer habro ke district ke badan hamegalaya latno tang ha is khasi hers pila ban let bed chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ka kwat kakya kinong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat bala kirshan daga food safety and standards authority of India